Akariba Slam kathita kauntini Embu ni bagunikite na utungata wa ũgima wa ũtheri kuma kiri gikundi gikumenyekana ta YAM kiria kithagira gikiariria mantu mwanya mwanya jario yukiri ana banini na kinya kuthangikira na bara baumite itigo chumba. Kuringana na ataaramu ni ati antu bara bakaraga gututa kuko batonaga utungata bwa mwiri onde uturo bwa bwithagira buria antu ni acheke kumanya kinya na ruko na arabakaraga ritamwaniki na report ije. Ekari a icagi ngũrani thĩinĩ wa kaunti ya Embu nĩ maracakaĩka nĩ gũtura maũtungata ma bata thĩinĩ wa thibitarĩ cia mũingĩ, na kũrĩa engĩ ao meragwo marĩhe mbia cia kuona ndagĩtarĩ na thutha ũcio makerwo mathiĩ makegũrĩre ndawa, ũndũ ũrĩa ũrĩkagĩrĩria engĩ ao matakũgwata ũtungata wa ũrigiti na kũrĩra tu matũũrarĩ mao. Kwa mashina katika household tunapataga wengine wako kwa nyumba sababu kutoka hospitali zianze kulipwa, wale wengi unakuta mtu anasikia vibaya. Unaona sisi kama community health promoter tuna discourage community yetu kununua dawa over the counter kama hajaona daktari, sababu kazi yetu ni kumulipia kwa daktari, kwanza aonekane na daktari ili apewe prescription ambayo inafaa. Kwa mashinani bado madawa bado iko na shida, unaandikiwa kwa hospitali, lakini tukienda kununua tunaambiwa hakuna, tunaenda kununua kwa makemist. Lakini tumefurahia sana. Ukienda tu hospitali unakuta hakuna dawa, kuingia tu kuona daktari na ni dispensary unaitishwa 50 bob, halafu unaandikiwa Panadol uende ukanunue. Sasa tunauliza hiyo 50 inaenda wapi? Na nikio gitumi marigitari a wendi mwega meyumiritie kuva ekari a icagi cia Kathita na Grogon utungata wa urigiti utari na marevi na kuria makuvecagwa ndawa, irio na indo cingi cia bata iria matakoragwa nacio. Our need assessment showed that these are the vulnerable communities, people from the slums, the teenage mothers, some of them who are on antiretrovirals and they don't have support from any other place. So we thought of giving them clothes, giving them groceries, and giving them free medical care and proper referrals. For those who have cataracts, we're going to make sure they get good surgery through fundraising. Cases of drugs and alcohol addiction, which we have been able to offer counseling services and prescribed drugs. Other mental conditions like depression, we have stress, everyone can get stressed and everyone can get depression, which commonly comes with anxiety. Guko riu ekari aya magikenagirira utungata uyu uria utethetie engi ao matae na uvoti wa kuthii thibitari wana kana kwigurira ndawa. Siku ya leo niko na furaha nikishukuru wenye wametuletea huu mpango juu tumezaindika sana. Tulikuwa wagonjwa, tumepewa ndawa, wenye walikuwa wanahitaji rivaro wamepewa rivaro, bado wanashughulikiwa kwa saa hii. Watu wanaendaka hospitali wakikosa pesa hawatibiwi, lakini huku tumetibiwa bure na tumefurahia sana. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbeta Warita Mwaniki wa Musiri.